Beku-2014 sihlobo sami besihlala eMpumalanga. Ugeli wali ngimfonela kanti vele ugeli vele uhleli nalabo bhuti abaphethe imali. Mangiloko ngikhuluma nogeli ngifone abobhuti like shoot bayezwa ukuthi mangintshela ukuthi Chomi like ngifuna ukuthi ungifunele i-O lapho nani nani. Ubhuti athi hayi ngingawari ngikhona mina. Ugayi athi kimi yazi ne ngifuna ukuthi uze ngapha e-Youth Bank uzongivakashela. Mangifika vele like ugayi ya nemoto ahamba ngazo. Ugayi adrivela sikhuphuke vele itepisi siphezulu. Masifika vele phezulu hayi kuyalala vele obvious kulalwe. Ugayi zithi ngabo ma 12 athi ish yazini khona la ngisakhona ngiyabuya. Sithi 1 2 ngo3 hayi man la endlini ngiva ama footstep like yabo like ama footstep la endlini but iroom leli bengikulo livaliwe. Lo muntu ushuthi uyehla ngeyitepisi uyakhuphuka uyehla ngeyitepisi kuyavuleka umnyango kuyavala iminyango kuyavuleka umnyango like ngisathi ngisakokota lo muntu avela vele umnyango. Yo wena bona umfana asmart ngendlela engayazi ukuthi yo this guy like ngaba shocked nami ukuthi yo ugayi ethe makangibheka azange athi yenza ukuthi kwakuyimi ngangizenzela ugayi ngimbambe ngizenzele ugayi sisuke vele hayi kwenzeke njalo. I understand senze sinogayi masiqeda nje like ukwenza sinogayi masiqeda ukwenza sinogayi mangithi ngiyabheka la ngaphandle nabo abangani bakhe sebalapha phakathi ejardini. Hawu bafike nini igate livulwe nini